Usuka nini madoda uthi ngithathele ithuba nginibingelele nginamukele ehlelweni lethu lezindaba iSP Media TV 1 bakwethu uma uqala ungena e-channel yethu sicela ukuthi ulike uphinde subscribe ungalezi phela iphutha lokhohla ukushare link lethu ukuze sindlondlobale njalo kanti kodwa benu lethu la namhlanje bakwethu siniphathele umthandeni umfoko amanqele igcoka melisha uthi ke SK album lasuka lahlala madoda uthi ke sukumani nonke manono nani manonokazi injabulo ibuzwa kuyithi kulonyaka uthi lapha nginethulela nansi ingoma yami entshantsha lapha ngicula bukhoma ngezwi lami leli engaduma ngalo ngo2014 ngifika endimini ngamaskandi uthi ngingeneke kwasukuma esinedolo emcimbini obusethekwini namhlanje izihlwele ngishiye zifuna impinda uthi cha nkosi yami ngiwamele kahle amabhinqa futhi ke kubukeka saya kude nalento ka live performance ngiyakhonza lapho einsizweni uthi ke #maskandi #mthandeni SK 2022 new album loading usho njalo kuba kwethu umthandeni igcoka melisha uthi ke bakwethu nilindele i-album yakhe yeza no live abekade udlala uthi ushiye abantu bengawuvala umlomo wona mbiko abethanda ukundlulisela wona lo bakwethu mina njengentatheli yeSP Media TV 1 ngicela ukuthi ningibambe evideni elandelayo ngokuzayo.